kikubor nakaslem jong unongsan hima. Wala ka sorkar jala kala sya Henry namar ka jing duna ka jing ay jing tip. Kinong rep kim shimlala banwandi yaki marep ka jongki kabalapan bait hanyaw mer kabahap ha upar shilong. Kumta gitu kipajba kibat hamu bawan thet kilahab manay paino shiyeng. Yakan yaw di lang lapit da kasan shnong Youth Welfare Organization kabla sedang nado ka art punutarik mentau banay. Henry namar menta kasngi ka art punutarik jemang umdan kimarep kibawan penpoy na keleng kijaka namar bomdon ba yo jingtip. Patkum kaji tuga kong est kar kabadai ka district training officer jong ka DTO Shillong. Kablalong kum ka nodal officer manpait nya kane ka yudi lang hanyaw mer. Kalaya tu ba yakin rep kibalawan na keleng kijaka kibadai ki hulselar. Lasya makin wan penhamar man kasngi. Kat ba yakinong di hakini kidukan kibaladap don lipa bandi yaki pajba. Lasya license citayaw kata hakasngi nangkong sengi balang bersengi thodeng. Wan ka office jong ka agriculture ada i district training officer jong ka DTO office Shillong ti yang ala bu communal officer ban pe yakni ka thai nyomer nakabenta kani ka yaw de lang hang ni hapo nyomer ti ngila sedang yakni ka yaw de lang hang ni hapo nyomer na du menin ka sengi ti ngila ai ka jingtip sa ki snong lemba jong ki video nang ta pada lemba jong ki rang ba snong nang ba ni ai kerpang ya kapas nakabenta jong ki nongrep ki bayalong si group belum lang ki mar jong ki kebangi lani ki bangi ong ki aggregators nakabenta ki nu ki mar la ula udai ba ujhur ujheb nang ta pan ukwai utempo ki sok ki pai ti haduk menta ti ngidang sedang ku ni ti ngimpat yo iya kita ki nongdi gonon ra rengi ka jing sisya nakaliang ka office ngila penbe ki kaliru pat ngin hapan ai kapas ka bakerpang ya kitu ki bawan ra ki marjung ki yang ni tingang ya trilang bat kini ki snong ni ki Sansnong Youth Welfare Organization mo ti ka jing trilang bat ngi hang ni ru ngia pet lang na dong sadong hi ka ni ka yo kahan ka ba mentah hang ni ru ka retail ru ka don lang hang ni ki retailers ki don lang hang ni tinre kini ki retailers pat de kat kum ka jing ya kren ba iba na do mencam senam hiru bala penya kini ka yo ngi ong mentah ka senam pan ni ai tang lai sien chi tayo kemun kasini kong kasini Wednesday bat kasini Friday ki hadu mentah pan ngi kermen hi ba kani kayo hi kan sa trekam hi nang ba ngi kimilin ti ba kinong thiet jongi ken ki bara day kini ki retail bon thiet ngi wholesale kemun ngi kimilin ti ba kinwan ha kani kayo nang ba kin rai ki mar jong pisa ki jaka ki ba ki dei bande ki ka awareness program ru ngila ai lamba ki field officer jungi ru nang bakin pentip ya ki chnong keleng ki ba penmi kini ki mar rep jongki nang ba ngin yate kular lang bangin aila ya ki nong rep bakin penpoi ki mar hang ni ha kayo dia lang hang ni kini kejaka ba bu hang ni hang ni nyumer kidai ki bana in egi ba hawan di ya ki marap kini ki mar ha kajing sisya kidai ha ki blok melem ka blok soyong ka blok mau klang nang ta pada ka blok light pro mutpulsla sora kimla belum di sini punusla ki dan ki bri pa ki baya wan ra ki kwai ki gumto ki wan dia lang hang ni ki ba ki ladak dan ki mar jong ki tingil gila wan ra hang ni tang ba ki dei bandai ki group lan ki aggregators kemun undai marwai unong rem im ailat bandi hang ni lai tang hai ni retail la hi ibala da penbet da kasnong san chnong hang ni gila wan di hang ni kemut kini ki thain mosenram ki bahap hawardar sela ki namla ondi kumala suong hi gila banwan ba gila banwan hi hang ni kayo namar ba haslong undan yo menta la su tu yem haslong undan yo tina kata kadaw kinu ki blok lani kinu ki snong ki badan ki mar bala banwan di wholesale seni ki pediang lu ya barok khoi kita nang bakin lat panlet sor bakin priang ki mar ki surok en bakin di tingi kwa ki ba kinong thiet ru kinya te lang bat kinong thiet ki bari banwan ba kinya kot lang ha kani ka jaka kanang ba kini ki nong thiet ru kin sok non thiet benang ni kai kemut kinong thiet kila bandai na shelong nang na nonoro shelong na kanunu ka jaka ka ba ki dia man ki keleng ka jaka thiet nang ne shelong lidi lakadi hanong kendong ne lakadi ha sor ne lakadi ha khap sor ru kila banwan thiet hinang ni ba kin ra ki mar sing ki pat unding pun market tip kayo unding pun nakabenta
ki wholesale ki retailer yang sedang ya kan ni nado macam senang. Duduk tu lockdown ka ba. Lingkong ya ka ba ka district administration kala sim ya ka rai ban beli kan kayo di pun market buat kala IT ka sen ka jungi ka National Youth Welfare Organization ban monitor ban manage ya ka ni kayo. Di nado hiba kala sedang ban beli kanek tu ni kanek wala lagi wa bun hak basdang ni dan hadu si spa repose spa kahu tu di dukan di masyong sa tay sang di hadin bala plina kayo na plina kiyo nang kandang ko fair ti labun ko na pet pat balik ki balik si kiyo kini ke badan mentah pada kidi ke basa no do ka tu basdang kilas ki dan kita dan sa do ni kita merang syong di kecil Kanongot ke bedang sa mentah. mentah kita kemba lagu perhatian ki nang syong depan ni di kum ka jingnya penbet pada buat ka district exhibition kolong ma kinsa bi gini ki barim nak bentak ki retailers ndri ha ka bai dei pada ki wholesalers di pediang lo nya boro di bawah ki ki caka krang bakani kayo kanian iran kami ki nong thiet na ki kinong ki tha ki badan ki retailers haki snong ki jongki kat kum karaj pasaka na mentah kalau bakin hapanya dia snong tingiran kam kumi kitu kinong thiet ken bakin wan thiet ye ki mar jongki na ki kinong gab ba kador nga thai pin khamio khambit don mar ba pio direct na ki nong rat seki nong ye seki nong thiet Tempau de kuai. Pi waran ai. Tempau. Warna nawar. Ngai no wa. Sha warna ulat wa sa. Pi wan mane. Ai. Tengmo telik dan botet mentah. Nanti ya. Ada. Yung ta bakla wan ra per kompen bet. Ha? Yung bakla am kom ta sengi wan yung bet. Ya bakla ban ben tak sila dai ban pele mendin. Ba ban ta pat ki bakla ban ben pele. Lagi hak noi ban ta balik dah. Kom pin lek no. Amdan ka jiru nong ba pilawan mentah pin bandi. Begini betul. Kamu ini kisah ba lockdown kumne pilih ai ni gitu. Apa bo lockdown teh ya sama yin. Cuba mentah dalam belak kek tiki lawan. Teh dah balak het ni siasat no yin. Sampai dia pada lapar. Unda dak tu athan am tu unda pot than am. Bikin dua tak ada lagi. Kanom ta tempau ki. Tempau ujat ubaret teh badai spandre pasan. Katno. Ya. Stop. Bah. Bahaya tu hai sau spa sau sanpau lai sanpau sam spa ujat. Hang ne pidi hang ne. Ni lesim la war nak rusla ang tanah boy tanah maulat usawan dia ni kan Kau di hang ne. lesim tu di kena ngerap tu Tak. karap tahu jangan kena kata ya kan Mai kai. lagi dah sedang wan tak sini Telo kuno dan beri bon thet. kita ni nama ba iko sama kita nama ni dia badilang teh ba hasil ba nama irang kita nama ngeldim ba nai em tu lesim balik dia Kiwan sim nang ne. Tapi. Nak si phone baik dan tang hang ni dia kelak si wan sim kan Pi de pilih kontak bagi nomor rap sti. Sim. Pilih sim bagi nomor rap marap. si sim baik ni kena ngerap tu dia sadia kan Temene kano kano top pi onda. Om si nak Kano berani Saya kan. kan terus paknya sepak tak ke dah ni. Tumba pilala bandi mata sengi ne patna. Rasa ni dia tak. Oh ndu benda la sak sendiat. Sak setengah. Bila syar piman biang. Lada kisah ya kini badilang tengwan. Maki ong ba yaki wholesale kisah baru maka sengi. Ngelada bang kis ketering ngakai ngate dia badilang nama maki ro kitip ngade badilang. Dia yang itu badilang kisah. Ada syak dia longan wan ini dah. Maka sengi public cepat usla. Mantas ni. Ni kimara na usla sane na. Dan tentang isu phone kali. Gila ora. Kisawan bu hang dia banyan mana kita. Na boy par hi kisawan bu kali tu. Adam sat tu salik syah. Dengan sawan rasa. Kau mau biang kong ker kumpen baik kumne. Nak lihat rupi, fis nu biang. Kalau jangan yang suka kabiang pelat ipi. Mungkin orang pro. Biru kinang di long isung suk tapi dah yok kumne. Ang iyo wan penyak kama ada ba ayu pat ada bom yok pat bandi kumne long jenjar kai. Nang hari ngila abat kinang rap de long ba peliru ki jenjar teh si egin di la dai kapor ban kait dam yok ban kait long.
jenjar kan kiba periru yang ngiru kinang syemti long ngisu jenjar teh Por ba pemberakan kesan ke surkar mentau benai ba lockdown kitu kinong rep ki ong kumno ki pentiu kumno pi dan em kinong rep ki ba dunong bepot idan kiba du nang kiba periru bapuut udan manhakan dia bara alak dau kunsan gumtu ki ladan di dempo berat itu abun ni dan pat kiba dangla pat bandi dah kiut kena dangla ma bandi itu malah ki dor teh kat bayo tu kat nong ni pidi stop Minta kasih ubarat ini sispa arpau, sispa saupau, don jajak baca sispa sanpau, bahaya arsan pau, lai san pau, bahaya pak spesial tu dia minta hisau spa sau sanpau. kemut ki ba dawan na shlong ki tet ki lak tet nang ne na piro Kiba bana sulong ru kidan kiba wansim, na ki di kiba meliam bana mau ngam, bana mairang. Jika semar di kampung di mairang nang sepanjang itu, semar kiba wan kit di sibun dah.